Hoseng ke ntse selelekela sa ditaba tsa ka, mme ke kopa ho le memela teng hle. Buka ke ya Genese, Kgaolo ke ya 3. Taba tsa ka di hona mono tsatsing la kajeno. Le haeba ke tla kgutla hape motshehare wa mantsibuya, ke ntse ke tlo re buka ke ya Genese, Kgaolo ke ya 3. Ke itse ditemana di teng tse buang ka banna tse ngata, but ena ke kgahluwe ka yona hobane e hle e bua ka monna. Ke nnete ho na le mosadi ya tsamayang a kena le noha kae kae, but thahasello ya ka e ituletse mona ho monna. Ho itswe ha etse ntate Sparks. Ke nne ke tse selelekela. Aha. Thahasello ya ka e dutse mono kgaolong ya 3 ya Genese. Mme ha ba ntse ba lokisa hore taba tsa ka di emane, ho na le dipotso tse 4 bukeng ya Genese tseo ebileng di botswang ke Modimo. Mme dipotso tsena tse 4 tse botswang ke Modimo, ha o di sheba o ka banana hore Modimo ha a tsebe ntho wa buang ka yona. Fela o tla hlokomela ha o so ntse o di bala o di bua hore Modimo o tseba ntho eo wa buang ka yona. Ompa a hopotsa ya botswang potso boikarabello ba hae. Ekare ke o ya ke. Jwale kgene bukeng ena ya Genese ke batla re tlo qala ka dipotso tsena tse 4. Ke fane ka sehloho ke seno o hokae na. Ke potso ya pele bukeng ya Genese, Kgaolo ya 3. Potso ena ke lo kopana le yona temaneng ya 9. Ha re ke re bale re theowe ka dipotso tse 4 tse tla latela tabeng ena. Pele ke ya ditabeng tsa ka ebe re ya qetela. Kgaolo ya 3 temana 9 re ya ba Jehova Modimo bitsa Atama re ho yena o hokae na. Re buile ka yona hoseng, ha ke na bua ka yona ba neng ba le siko le haeletswe. Bothata ba lona ke hore ne le siyo. Potso ena ihle ya letoba le hokae na. Haleluya. Ho ne ho qalwa ho sejetswa Modimo a fumana serapeng Atama kapa Atama le siyo. Jwale potso ya motlela hore na o hokae na. Mme ga ithuta hore e ne se hobane Modimo a sa bone mang. Re bone hore ha se bana na sa mmone, o ne a ntse a mmona. Empa potso e ne e tla hobaneng mo a neng a lebelletswe ho bonwa a le hona teng o na le siyo. Position yeo a neng a lebelletswe ho fumanwa a e occupyile ya ba ha ayo. Ke ka moo potso ileng ya re o hokae na. Atama a re ke utlwile lentswe la hao tshimong mme ke tshabile ka hobane ke fela mme ke entse jwang. Le yona ga e ama hanyane hore ba bangata e ka re ha bayo empa ba ntse ba le teng. Bothata ke hobaneng ha bana letho, ba empty ba fela. Re tlosa mane mo re reng o fela hobane re ho tsotse. Haleluya. But ho na le mona mo tla fumana hore ha o yo hobane ha ona ditaba. Ha o yo hobane ha ona bokgoni. Ha o yo hobane ha ona mahlale. Ha o yo hobane ha ona thuso. Mme mo tla tuna Atama o hokae na. Karabo e ka ba bonolo fela. Ke nna enwa ke ipatile hobaneng ha ke na semone. Ha ke go bona bontate ke mang a tlo go tshwarela divine service senna ba teng. Semone ha dio, thero ha e fumanehe hobaneng bontate ba le teng ba fela. Re hloka moetapele, re hloka moholo wa kereke. Bontate ba teng fela moholo ha re hayo. Bontate ba ha o botswa gona hobaneng bontate le bontate baholo ha ba yo. Bontate ba teng fela ba ha bana letho. Ba neng ba le siko ga ba ga kena ka lapeng hore ho kotsi ho fihla boemong bo e reng ha o kena ka tlung ebe o tla botsa hore na monna wa lapa le o kae. Hobane hona le ntho e bonang hore ho shota monna ka mona e ba kotsi haholo mo e tla lemohuwa ke molekane wa hao a ba ra konka dime bodikgobong.
ha ko nka dime bo dikgobo kete polelo eno e re o hokae Adam position na o papala mola mo lebeletseng ho ya teng e re ke potsong ya bobedi Jehova a re ke mang ya o tsebisitseng hobane o jwang ona sa tsebe rona ke mang a mo tsebisitseng modimo o ne a tseba hantle fela jwale o khutlisetsa ditaba ho yenwa eo a buang ka ena hore ha ile mona o se o lemohile hore o fela ha ile hantle ha ya Genesis chapter 2 verse 25 Jehova o mo entse a sa ntse a le fela ona sena dihlong kgetlong le ha o se o le dihlong tsa ho ba fela ke mang ya o tsebisitseng ntena o nontse o ina le yona kgetlong le ha o se o ile mohile ke mang ya o tsebisitseng hona le tse ngata bo mele bo ntate tse keneng ka malapeng a rona ne sentse di le teng empa ka ha ne re so di tsebe ne re so tsebiswi ha ya ka ya ba bothata bo hlaile motla re tsebisitsweng mohlang re tsebisitsweng ya ba ke hona mo bothata bo qalang hona teng ke mang ya o tsebisitseng ha o ntse o sa tsebe gore mfumadu ha o na le HIV all it was okay ya ke roba empa mohla ba o tsebisitseng hore o na le eng o so batla diplastic ke mang ya o tsebisitseng ke mang ya o tsebisitseng hobane mohlang o tsibileng o tlo itshwara ka tsela e fapaneng le ya hwana o ntse o sa tsebe fela ya neng a o beile mona ntse a tseba hore ngwana ka wa fokola haleluya o beile mona ke tseba ho etsa jwang wa fokola jwale mohla o tsebang hore wa fokola ne bontate nka se tlo ho etella ke re ke modimo pele ke a fokola ke mang ya o tsebisitseng ke a itloela na ha wa ka wa ja sefate seo ke o laetseng kare o se ke wa seja na kitse modimo ha se motho a ratang ho expose batho haleluya fela potso tsa hae di etsa motho a ithatlhobe haleluya bona ntse a tsebile hore o jile sefate ke go bona o jile sefate fela potso ha e re o jile sefate ebe boitshwaro bo ha so hobane o so o jile sefate seo ke itse o se ke wa seja jole o tlameha ho tswa ka a ke go bona he e teng ka lapeng taba enana hore ha o se o tswa latswa sefate kae ebe ha o fitla ka lapeng o so sitwa ho isa ditshebeletso setjhabeng ebe molekane o tla botsa hore na ebe jwale ha o ka wa latswa kae ha o so sitwa ho tsamaya mo re tsamayang hore ha e se le mona jwale o so batla hore re shebelle televishene re dutse mothetsheng wa sofa e tswa kae taba enana ha e sebe ho so na le mo dula mothetsheng wa sofa ha o shebelle ke mang ya o tsebisitse hobane o fela ha e sebe haleluya ha e sebe empa ke bue ka hlokolosi ya hore ha se phoso go leka ntho tse ntjha haleluya ha se phoso go leka ntho tse jwang fela re buisane ha re leka ntho tse ntjha re se ke ra makatsana ka ntho tse jwang ha re tloa mona hona le tse ntjha tse re tlo di utlwa haleluya ntate ma ha o tlo bua ka bo ditjhelete ke go bona he ntate mama o sa entse mohlala wa hore 20 rand se na le ditshwara jwalo 200 se na le ditshwara jwalo ka 20 rand ke go bona so ha o fitla hae o so treata 200 jwalo ka 20 rand re buisane motho a ska ketella re ka e bona ntho ne le etsa St James ebe ke yona ntho ne le etsa St James yona e botso eno so ntse utlwana ya ka na ebe ha wa ja
sefate. Potso ya bone, ntse ke tsa selelekela. Jehova Modimo a bolella mosadi a re, na keng eo o e entseng? Ona sa tsebe na o entseng? O tseba hantle fela Modimo o tla ho yena hore a ko itlhatlhobe, a ko ikamohele, a ko dumele, jwale ke tsebe ho thusa. He ho thata ho thusa motho ya sa amoheleng rona le bothata. Motho a sa amoheleng rona le bothata, ebe o batla ho mo thusa. Akeke o ka mo fa dikeletso tsa lefatshe wa mo latela tsa bo Obama le tsa bo Burkina Faso le tsa bo mang, ha sa amohele hore yena o na le bothata, akeke be a amohela keletso. Jwale Modimo potso tsena tsa hae di re, amohela, itlhatlhobe, bothata bo teng, jwale re ka tla ka tharollo. Keng e o e entseng? Mosadi a ikarabella a re, no ha e nthetsitse mme ke jele, o hokae na? Molaetsa wa ka o mona bomme le bontate temaneng tsena tse pedi, ebe ke kwala theko ya letsatsi la kajeno, ha e tlo ba le telele. Temana 16 a re ho mosadi, ke tla o atisetsa bohloko ba hao haholoholo kemarong ya hao, o tla beleha bana ka bohloko, ditakatso tsa hao di tla ba ho monna wa hao, mme o tla buswa ke yena. E tshwae taba eno, kotlo ya mosadi. Verse 17 a re ho Adama, e re ka ha o utlwile lentswe la mosadi wa hao, mme wa ja sefate seo ke o laetseng hore sona ho kare o seke wa seja, lefatshe le rohakilwe ke hona ka baka la hao, mme o tla ja tsa lona ka thata ka matsatsi ohle ya ho phela ha hao. Ke kotlo ya manye pakeng tsa dikotlo tse pedi, e kotsi ka ho fetisa ke efe? Kotlo e kotsi ke efeng? Kotsi e behang lefatshe tsietsing ke efeng? Ya monna kapa ya mosadi? Lefatshe le tlokotsing ka lebaka la phoso ya mosadi kapa ya monna? Mme ha o bala mona, kotlo ya mosadi e fella ho mosadi, ha e transferelwe ho mang kapa mang. Diphoofolo ha di angwe ke kotlo ya mosadi. Jwang ha bo angwe ke kotlo ya mosadi. Kotlo ya mosadi e fella ho yena, empa ha o tluwa ho monna, ho thwe lefatshe le rohakilwe, hobane fela ha wa utlwa kutlo ho monna, ho ameha leloko le meloko. Mosadi a ka tla ka mekgwa ya tebeleng, fela ke ba e kenya kweneng le kgale. A ke ba e kenya le mafu a hahabo a kwana tshieng, a ke be a kenya mona tlokweng. Mafu ana fela habo kwa, empa mafu a jerweng ke monna, lefatshe ka hona ho monna le re haki. Bo ntate, taba tsa ka di mona hana jwale, ha ke sa ya kwana le kwana. Hore le ha ba ka ba di etsa basadi, ba nahana hore ba tla busa lefatshe, ba nahana hore ba tla le phetola, le keke la phetoha. O ile a enka tholwana sefateng efa, ya ba o a eja, lehodimo la khutsa, ya ka ha wa etsahala letho. A eja, a iketa, a ba eletswa ke Noha, nka jwale o ile o fa molekane wa hao, ya ba o a nka ho ya ho molekane wa hae, ya ba lehodimo ntse le kgutsitse, ha hona letho, ha wa ba le ho reketla hwa lefatshe, ha wa ba le bothata lehodimong, ya ba ntho ntse di tsamaela ka toka. Haleluya. Ke tla ho wena ta. Ke tla ho wena. Hore a ka nka nako a papatsa nthwena ya itshwereng ho monna wa hae, a nka nako a mo nonosa hore nthwena ya jeha, ya ba lehodimo le ntse le kgutsitse, ha hona letho leo e leng bothata, ha o so phatlalatse qomatsi.
a tamaba le nako a sheba molekane wa hae hore jwale enwa o se a entse phoso o se a entse disele moyeng wa boprofeta re a bolellwa a ka ba le nako ya ho lla a ka ba le nako ya ho utlwa bohloko hore jo ke aohane le moratuwa wa ka le hodimo ntse le re even now there is no problem ka pa ke bile masala ka mo ke le ka hore basadi ba ka etsa ntho yohle e ba e ratang there is no problem there is no problem hana tjena ho lefatshe la rona le etsa feminism go utlwa ka fatshe le ya fela no ha fela ba ntse ba etsa ntho e ba e etsang lefatshe le tlo fela na le modimo a mo emetseng hore a kene thotholoho hona le modimo a mo emetseng hore yena ha kena thotholong ho senyehile a ba tloeleng women empowerment, human rights, whatever feminism. Ha di tsamaye ka mekgatlo di fuwe ditjhelete ha di thothometse le hodimo empa itse ha e fihla nako ya ba ka letsoho le thothomelang a tama o etsa qeto ya hore ke a inehela ha ke sa ema ka nqena a ko mphe kwano ngwanaka a ko mphe switi a ko mphe mohala dito wa dithota a ko mphe sehlana ya ka wa bona wena o itlhatswe re ye ditabeng e tle re ha re fihla ba tle ba shebe tlhafung moma ho feta ditaba lefatshe ke ha le wena ha monna etsa ya ho inehela tlasa tsamaiso ya mosadi ha keta ho enka tama a eja a ibubura phatlalatso a etswa lehodimong Genesis chapter 3 verse 22 ho thwe hey bonang motho o fetohile ha monna asha lehodimo la etsa molaetsa wa tlokotsi hore bothata bo se bo le teng monna o jile le tsa matsatsing ana ho ntse ho jeswa banna lefatshe la rona le ya senyeha e tse hobane basadi ba jile no ho jile banna ho ja banna kereke ya rona e tlokotsing ha se ka lebaka la basadi ba tletseng ka hara yona no bothata ke banna malapa a rona a tlokotsing ha se ka lebaka la basadi no ba ka tla ba kentse di-makeup ba itlotsitse ba pentile sefahleho o batla a hlape hararo pele o mmona hantle gona e ntse le yena yana o monyetseng ka kgatse kore se taba hono go je monna bothata bo teng ka lapeng ha go jile monna mme makgwa apartheid itse ha a fihla a kena ho maAfrika a thola hore ha banna ba ntse ba le malapeng re kekebe ra tshwatla malapa a batho bana ba batshonyana ha re nkeng banna re ba ise mesebetsing difemeng di-mining re ba se ise malapa o tlo bone ha botlokotsebe bo ata motseng ho jile banna lelapa le tsitsitseng ke ntate ya tsitsitseng haleluya ha le nkutlwe lelapa le tsitsitseng ke monna a tsitsitseng empa ha monna a ka ja lelapa le rohakile the whole family ka bona ha o itseba hore ha o tlo dula lapeng ke kopa ho teba hanyane ke be ke bana bona ha o tseba hore ha o tlo dula ha o nyala se ka ba etsa bana haleluya hobane jwale thokgo ya nama
wa etsa bana ba bangata o qeta e bontso le ra ho se hare se ha o etsa bana ba bangata ntate le sofa dula hae ha haba ha motse lefatshe le tla bolokeha empa o batla ho qeta lefatshe etsa bana ba sise bontata bona ba khalakanya le lefatshe le a rohakeya ha o ba jwalo ya ka ha jile phatlalatso ya etswa lefatshe le rohakeya ebe lona bontate le dutseng ka moo le sebete sa ho siya malapa a lona le ka ga bolokehile le sebete sa ho siya di-business tse le di tshwereng haleluya hore ena e bolokehile le ka ba sebete sa ho siya lelokong hana tjena re ikana ka bo moshweshwe haleluya re ikana ka bo mang ka bo moshweshwe hantle moshweshwe na ikana ka mang a ke batla ho kholotsa mohopolo o mong moshweshwe na ikana ka mang hobane ha re ba mokotedi ha ke re ne le motho o na ikana ka mang hobaneng jwale wena o batla hore o felle tlasa mokotedi jwalo ka mokotedi ke modimo le phetho ho wena wena o hanang hore o ko o eme hore ka jeno ke nna langa balele ka morao ho nna jwale ke haha ya ka legacy ba tlang ka moraka langa ha ba bana maikemelo le bona wa mohlaba bang le maikemelo ho hahwa lebitso la bona a le nkutlwe mohlaba bang le maikemelo ho hahwa lebitso la mang Genesis chapter 12 tloa setjhabeng sa heno o yena henye ke tla o supisa yona ke tla o etsa setjha haleluya jwale lona le kgotsofalletse ho etswa setjhaba tla sa lepoko le eme hona mo le felletse tshepiso e ileng ya ballwa lepoko hore ke tlo o etsa setjhaba ke tlo o aha kaofela rona sentse re re bana ba lepoko ha hona moo ka ba risa teng re bana ba lepoko ha o batho a go tswe lefatshe le hlono fane ka wena hai man ha ba hona le ntate ya sisinyeileng kwano re ke retse thapelo ha ba hona le ntate ya qholotseileng kwano re ke retse thapelo hore Jehova o re o hokaena thumong eo ke o fileng yona eo ke o rummeng yona na o ntse o tshwere na o ntse o tsamaya teng kapa Jehova e tla re ha a fihla o ntse o le teng ebe o a botsa hore ebe o kaena hobane jwale a bona hore the business that I've assigned this man is not yet fulfilled. Where is the man? Eneng ke mo appointetse mosebetsi o banna ba eme ba le dipasha tjena batho modimo a fitla na ke re ke a modimo e tsamaya bohlaka where is the man nakong ya puso ya ka haleluya ha ke hloke modimo a tlo botsa hore na where is the man ko je utlwe ntlontlolla ha motho a fitla Lesotho mane le moruti a hlaha Swatseng kapa Botswana kapa kae ha a fitla ga Lesotho mo ha lena ba rutina Lesotho mo ha lena ba rutina mme o tla bona le rona re etsa di-program tsa rona re lata baruti somewhere haleluya hobane mona there is no man that we can trust modimo wa rona tla sa bona melo wa maoto wa gabre re nka mantswe ya Jeremia kgaolo ya 1:5 mo o ileng wa re ke o tsebile o sa le popelong mme ke o kgethile ke o beile mo profeta wa ditjhaba modimo wa rona bophelong ba Jeremia o kgethile popelong ke bana ba eme bontate o ba kgethile dipopelong le bona empa morena na ha o tla o tlo fumana bao ba tshwaetseng bo profeta boreri bo rena bolaodi ba tshwere mona kapa o tla botsa potso rona where is the man ke rona bana ntate re na le malapa rona re tlile go hlahlellana le ho aha re thuse modimo rona ba ne re batla ho ema hore ka rona tlokotsi se ke be ya tlela peo ya rona
tlokotsi se ka batlela peo ya bona. Re thuse morena wa rona. Ba bang re itemoha tshenyeho e se etsahetse, re itemoha phiri e se e jele, empa morena o ile wa thusa Dafita, ya re phiri ya re bega e se nkile konyana le tau e nkile konyana, a ba le matla a ho inamolela marung a tsona. Ba teng bontate ka kwana morenaka ba batlang ho ya namolela peo ya bona e seng e ka e wela thohakong marung a ditau. Ba hlonolofatse ba etelle pele ba thuse ka Kriste morena.